aw menen ka fulawa yarata. honto e fulawa on Ko kala yata. adde mina boral ngal nani meɗen mari heɓi fatunde ni o tigi wata joɗade ko hanki iwi ton kono be yaha adde calcium mi rewnal ngal ɗon Nam. 18 al kan no woodi 340 000 18 18 kilo wa joni 10 kilo ngo jelo e kam 10 kilo feccere si on jano ɗum ɗon ko 5 kilo o jooɗi ɗo ko woni ko poore ara ko 5 kilo e 18 kilo e 20 kilo ko ɗum woodi 8 kilo kañum ma e 5 kilo 5 kilo e 18 kilo e 20 kilo nam ko ɗin fas ɗiɗi mi faala 20 kilo wal gotal hari e 10 kilo gasi joni waɗa 5 e ɗiɗoy e 20 wal ok probléme ala joni mi fo e muɗum calcule ko jela hawrata awa ko 390 000 e 200 000 woni 590 000 590 000 nam ala joni sikku numéro mo oɗo no existe kawran no existe addo numéro hendo to ɓen kala ala joni ko falira ko fisuma mi naɓay no mbuɗɗin ɗon joni garde noon mais si woni balɗe hettike balɗe joyi fisuma e o kippa noon no min yaara tawi ono waɗa kippude yimɓe amen ɓe noka saha ɗon kamɓe ɓe naɓay komi naɓu joni mbuɗɗin fiwata lannu ara mi heɓali yona on tañini si yehi nini ɓe wiyama ko fisuma ye on ɓe maratane na on tañini si yehi nini on wi ko fisuma ye on ko horire ɓe marata non miɗon soduno gongal to e juuɗe ɓe ngumon ɗe arane ɗe muncunoɗen ne andi wala ngal ɗon no heddi toon seeɗa ko numéro mo kam nodduno ɗon ko 0 ewa ngal numéro madame mo ko hari ɗum noon mbay miɗo fokkitiri iwriyagol fatu nenen min nabora ɗon min cippina ɗe ɗon menen min feƴƴa kamin kura ko ko gandi joni meɗen mari hajuji ton si yehi ton joni gonga ɓeya fiji ɗi gukkodiro e on jarama awa joni gasi awa adde mbuɗɗin seede on soodi min ittane wala joni mi naɓa e mbuɗɗin joni ha récitrola noon joni joni si haji a yonno e muɗum o mi noddo e on après on sumati inchallah on jarama inchallah albarka jamme kisi e mon min salmini on mo ɓeyde mum e yettore mum kala ka tolor ɗum e leydi allah ndin allah ɓeydi jam ka ɓeygureji mon ka balli e ka jawle minen meɗen e jam e leydi Fouta Diallo leydi dime leydi diina e ndimako aɗa kono salminde Mouhammad Baylo Diallo ara mi yi ndobbo kon koko woni lannude Conakry no heddi ton gokkoy ara ko yon hettin sodon heña e hino ɗo kadi waɗa yiya on numéro ji ɗin no ɗon Conakry Fouta Dakar Abidjan Zerekore haray men salmini on haray mi udutuɗo darugol se wawa wondude ɗo leer goto noddon ka 627 49 06 04 kala landal ngal fala ɗon lallandaɗe kala landal ko yowiti e kala ko yowiti e gurdanda haray mi jonni on on ɗon sayi e nder leer goto o nodday ka WhatsApp ma en direct 627 49 06 04 kala landal goyi privé ala public ala ara mi salmini on saɗimon tooli nodde ka 627 49 06 04 gasa ɗo mari lande ko lando ɗon mi wawa on jabade ndobbo kon kadi o yi horeje jane ɗen ko goo koyni heddi inogoy e venje ɗen kanko de 6 heddi ɗeɗa kadi ko 14 heddi koyɗo 5 kilo no 1 2 3 4 5 6 3 fois 6 18 mi waɗi ante libre nodde acce feƴƴina vocal go ɗo labaɗo kenen taw ɗo yon fuɗɗo noddude Alpha Diallo Alpha kon wonɗa bojude Bachir 627 49 06 04 tapote partage on
627 49 06 04. Conakry ndobbo konno toon 626 00 86 00 kañum e waɗa yam fof e leydi Conakry. Bonjour, bonjour. C'est quoi waɗaya? Ay non ko waɗu yiya. Condi leɗɗe. Ay ko condi leɗɗe. Sali salam salam. Ale ke jona nani. Waɗe heña programme on ɗo. No bemiya. Bemiya fe. On jarama Alkasimu Pullo Dimo Ibrahim Balde on salminama ton men lando si don e jam suka men no leydi Kankalabe anki me yiduno mo woni huwondirde me yewti kanga di moƴƴa e téléphone wonno do leyde Porto bayo yehi ton jaka mi anda si mo hedade lan kanko si mo suti vision janni o yari ka gese o wi yobudol lan o yoba min ko goddum yari dabbugol kamo o daɓɓi expérience ji ɗin moƴƴa o arti o feƴƴi ɗo fof no dogude no hettini no awde kaaba on acci ha mois de juillet ndaare dey ndiyan ɗan ko mai fuɗɗoto arde o awali mai o awali juin o awo juillet yo oɗo fetui yo bonni kaaba o sayiɗo siɓɓe fopo helino gasido anko mo kan gesa makko 5 hectares o yehi cece ɗum naadi kals o récolte oɓi 15 tonnes o watti ɗum mbuɗi ko dépense fof 25 millions o naadi 100 millions o soodi machine ji woyi ko débrouille nini mo commandi gokkun kadi Chine ko oƴƴira gawje ɗen ko arata fi newgol ngol kadi ɗum ɗon o gayin tun waɗi 3 hectares kobo ɗum ɗon no fewndi dobbo kon ɗo gayne heña min yaha tun taw min yiida e makko kankadi min gundo moƴa ono wone ka caye eɗen hiwro on ton min yo noddu waɗon lande mi hokki on leer goto landagol lan kala ko faallon ka 627 49 06 04 partagé ɗon 116 personnes no ɓe mon si partage ɗon aray no moƴƴa 116 personnes. Moi aussi je suis sage coranique Balde Habib min kadi komi sage coranique kon no sikkuɗa ko sage coranique kamɓe tun jangi kira sikkude أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله دالي وما من دابة على إدابة في الأرض وندك الليدي mono wuri mono yaha illa ala Allahi sona ko Allah fawti rizquha arsike daba wa ya'lamu Allah no andi mustaqarraha nyibirde daba on wa mustawda'aha elelande makko termini so on Allah no andi fo kullun kala dum do fo fi kitabin mubin no windi ka lawhil mahfuzi bangungal wa huwa allazi kalla woni on khalaqa samawati tagudo kammulidin wal arda leydi din fi 6 ayamin e der balde jeego o fuddi alatti o gayni e juma wa kana lati arsuhu arsi Allah alal ma e hore ndiya arsi Allah ngari ko hore ndiya ngo woni liyabluwakum ha Allah jarribon ayyukum ko hombo e mon ahsanu burata labinde mo'ina amalan golle wala ingulta wallahi sawi'i innakum onon mab'usuna kun immintinteɓe min ba'dil mawti ɓawo mayde la yaqulannama ɓe wi'u ma wi'u allazina ɓen kafaru yedduɓe in haza ɗum ɗo wonali illa sihirun sona mbilew mubinin ɓangungu arsi Allah on hari koye ndiya wonno wo Allah no ko arsi inna ko yon holo ɗum awa hewti Naam.
awa acce mi martina kisan ala martine windon ko inde nden ko mahmoud en adde numéro kadi ende toɓɓe voilà waɗe commande ji mon ne on est là pour vendre et poser des questions ɗoyde ɗo sage coranique wasi tawi ko a sikkude kamɓe tun holla alqur'ana kede menen a sikkude ko min nayi min kadi min jangi nelaɗo kadi ari ko qur'ana tumɓe andi koy yo faminantama ɗo hande jangay ɗum ɗo e ɗum ɗo voilà no ɗon 20 kilo wal Kalang is British in the north of going to Kalang. Voilà. Awa on yi waɗe commande ji ɗi ɗeɗo ɓe waɗi commande ɓe addi kals aduna o wetino Liberia goɗɗo joɗo gaɗa keyri o bugoɗo 590,000 e nder hinja maƴa no yawi dey sikki dey ko ɗum 200,000 plus 390,000 Aisha bobo winde ɗo ka 627 49 06 04 marɓe lande ko landola wo e nder goto mi hokki on tan fokkiti kadi fulawa joni meɗen heɓi fatunde meɗen ñaagi duwa wonande feƴƴi ɓe fop 627 49 06 04 wa kana arshuhu ala alma rahman ala al arshi istawa laafi ɓaali menen ko min wiiko ara yalluti yaldika dina noddegoy a waccen feƴƴina o vocal ɗo kene to Bashir eɗo ko kalande fokkiti nam oyi wala joni ko onon numéro hendoto o mo adduɗon ɗo o ngari titramo to windo mo kasi ono sono après noddoyo après osmati o waɗay mo signe ko aka sare ton woni on jarama min notay joni albarka mo 627 49 06 04 e seedata ɗon landaki lande ɗen dobbo ko lannal par ce que ko ɓe ko lanna suumayo ngari e ngal non kadi ko suumaye mi sifanta ko o suumaye ɗo mo beeyu laɓɓi ganni o moƴƴa par ce que oɗo ko ɗo nadoyta e aljanna nange ngen ko fokkiti ɗo ko subhanallah ndi ngulendi ndi min hayni no arde ɗo wallahi mo be laɓɓi ganni on Allah yoɓa moƴƴi sabuna se ndaari heɓi dub 17 fayda ila mara si acca hore de dub 17 18 e yi'i jaka ɗum ko ni toni yarde ngal ko mars horete anda mara si pa ngal ko mara si horete ndi bandiraɓe mara si on no algasimu terto ɓe nini en fanka ha ñande immiɗen ɗo demaskugol piiji ko ubba yimɓe non watta ɗuma yoloma yalama noddegoy moi j'habite en Angleterre je commande comment recevoir Angleterre Angleterre mi wata nabde to ɗo mari no mawɓe ka mawmoɓe no hatton jini sodaneɓe gomɓe gaɓen sumayo ngari dey ndu ari shahru ramadana on ari ndu non allazi unzila fihi alquran ko kayru dey kayru woni lewru tigi ɓe no sikka menen meɗe waywa oya ceernojo yaltunoɗo ɗo goɗɗo go Liberia e ɗo kan dingirayo o yaltuno ɗo o waɗi fatawa ka karamo ko ɓe ɓay fof woni waɗoɓe fatawa
karama ko be fo yalti do gusimo o yalti o tuubi shet dina ko goddo jeyi ko 18 jeden de ko de yoton o yide 18 kilo dum ko 340,000 labega futa jalo 340,000 Conakry ko 360,000 20 kilo je de hino de bawto 20 kilo on yide en ko 390,000 5 kilo ko ino koy o fokkiti lan gol goy koy don ko 100,000 mbudi lagine are non ko yo ngittin seedaaje no Conakry ila non men nabir Conakry on ala men noddude men anda si don noddude benton nodde goy ka 627 49 06 04 wadon lande monde bandra nodde kan wala ko lando dolla sengo politique dina vie sociale vie privée tout vous n'avez aucune question c'est ça. Dieu, on va écouter Koto Bashir ici parce que ça va nous prendre quelques minutes là. Herodemo, moi I know ni yauni long implication by on femme. Herodemo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jarnabe. Kono wayto hidon jam no hayfi. Be ngureji den fo no jam awa golleji no wadade ton seeda. Faala noka natude vocal do yewtugol kono tawi ko bemi nata mi yewta sabande ma hondu be kinyaabe wono landade kado be kinyaabe no landade kado acce Usman Bari ko ndobbo ko wete ndobbo tiga wada yi'a wadu yi'a dum ko condi ledde are ko dum wodi ndobbo non den hato jini dum ka suma do fi ma fetorium muradu mojjuru are ko yon sodu ndobbo on lawno den dedo mi wona ni free mi libre o tigi heba no miji tora hakkille mun tabita sabu nako murad hedito den bedo are si tawi a hawri e goonga a hawri e welo a hawri e Allah e nelaɗon ka yamiri ko goɗɗo dari no kombatude fi ɗum ɗon moodi si tawi a ƴawata wallitoɗamo e yewtere nden e nele jarnumo jonnitamo goonga on gelike wallahi mi nani makumon mo yewtuɗon ɗo on fii ɓe oustage ɓe wonɓe Dakar ka dari aybini yewtere mo sellunde ka yewtuɗon fi o harmingol piiji aadaji tawaari naamuji yimɓe jillindira ɗum e diina ka rewra kono ko ka makuɗon kon alqur'ana on kala ka Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi e hoore makko kala ka o holli ko ka o landoto yimɓe ɓen e tawsi on haqqilta o yamira kadi haqqile ko ono yo joomiraɓe haqqil ma ɗum miijite o yewti ka laaɓi poyi si tawi ko marɗo hakkil hara ko marɗo hakkil hewtaka o ɗaɓɓitoya hay hunde vidéo ji nononi viral ɗo yado ka oustage ɓen Dakar ka yewti kon comparé ka yewtuɗon kon mi tawi ɗo ɓuri ɓe hakkil ɓe ɓuri ongoy yangagol ɓe ɓuri ongoy yurnagol defte lurrirande yimɓe kono ɓayna mo wolu fenande wallahi mako ka mako ɗon kun no selli miɗo tawti à 100%. goɗɗo gandal hunde ala ka ɗaɓɓa ka adna o fewndi ɗo tonin ka Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon ka nder deftere si goɗɗo yehi wallifagol defte go ɗaɓɓa gande ko ka anda fi muɗum wallahi on no hare ka lurrida e yimɓe ɓen woni ɗaɓɓude ara wona gandal no makirɗon non Allah holli ka nder deftere ko o fensituɗo kala hunde o wi kadi o welsidake fus e deftere nden o holli kadi diina kanko ne wi ka pellet ɓiɗɗo julɗo alaka tefa faama ha hewti alqur'ana o no makirton noon ka sonnajo nelaɗon landano ko honɗum wonno jikku nelaɗon ɓe makuno ko alqur'an awa nelaɗo na hadith ari yottingol nelaɗo ko alqur'an ari yottingol ko ɗum kadi ɓe halfini jama on ɓe rutti kono ka yewtuɗon kon ko hakkiloni fi bani adama so yi Allah tuma kala o yamiri ka nder deftere o winne haqqile kono yo jomiraɓe haqqil ma miijite ma taske ɗum ɗo holli e wondema jaka wanaka o tagi kon fu mari hakkil kono yewtirɗon noon tawɗo diina emo tawa diina wana faamu goto gasata heɓude si wana ɗum pellet deftere no laɓɓini piiji ɗin fop sina ɗum
pellet ala karabu kojo wawɗo lundade ka deftere nden wi kon ala hadith hay e gooto iwowo e nelaɗo lunnotowɗo e ka allahu subhanahu wa ta'ala yamiri kon on o sella tigi tigi mi joɗino mekuti débat mon on 2 heures tan ha o timmi tis mi darim tawi wallahi si allah hokkayno en sifa mo o marɓe on faamu hara ko sukaɓe temedero lagine dartaniɓe ndina kan ɓe yimɓe majjiyankoɓe ɓe yalta fes e nder saare par ce que ɓe gayni majjinde jama on few ɓe woniri allah ɓe gayni majjinde sagata ɓe few ɓe woniri allah o ka yewtun pelletsi ko wonɗo ɗaɓɓude goonga pelletsi ko wonɗo ɗaɓɓude ka nafata o yahata to woni ɗum ɗon sabuna partage moƴƴa noon noddon onon kadi waɗon lande ma waɗon sifa ɗi vocal ji say kon vrai ɓe rana waɗugol commentaire birdi goɗɗo no wayade janga defte buy ara wala hakkil sina ɗum ka allah yamireno ka nder deftere wona ono yo jomiraɓe haqqil ko ono yo jomiraɓe gande allah ka ɓuri hittude e makko ko haqqillo yewtiɗon noon ko haqqille ɗen fawa diina ka wona tagaɗo kamɓe wo dey ka diina na hakkil wo ko naql on ko eggina kon na ya gollir haqqille ɗe koko eggi kon ko ɗum ƴettata ɓe ittana on ɗon hayno wi'a ka diina si goɗɗo o woni o faɗɗama ma goɗɗo woni haqqille makko ɗen sotti hare mo towna karambol ɗum ɗon holli ko haqqille ɗen fawa diina kan kono he yimɓe ɓe ngala hakkille ni ceerno yimɓe ɓe ngala hakkilde yimɓe ɓe ngala hakkil few mi yimɓe ɓuranama ɗon commentaire ji no boykota kono ɓay yimɓe ɓe ngala hakkilde wallahi kono ka tammuɗon ɗon mina tawayo on tamo par ce que déjà hiɗon tami aray kam yamirton ko ɓeydu tamagol wallahi gon kan non wallahi ko haqiqa on non seede ka tata ka ɓuri ko nge heewde makuji ɓe makata ko ɓe takɓe ko makuji ɗuuɗa fayida ɓe yewtata haala ɓe ronka ɗaɓɓude haala arabuje ɓe takka e nder muɗum ɓeysitano e ngal ɗo ndara so ngal timmi wenki eɗen noon koye sengo e ɗon fiyal enna koye arabuɓe fi dillingol haqqille yimɓe ɓe wata wo fade yimɓe ɓe wata haqqille yimɓe ɓe wata wode lugatul arabiyya koye sa goɗɗo no ƴetta haala go o baka e nder yewtere makko ko jilɓingol wonɓe heɗitade ɓen ha sikke eka e noon no muuti gandal anda gandal islam e haala arab ɗum yiida yaata few o gelike tigi miɗo welti fota hina seeɗa ɗi makuji ɗi makuɗon ɗo kono mon en gayni lowde en gayni jasude ndaare ka fewndi o aduna hakkunde mon e allah yimɓe julɓe no dari no rufi rewa hino wari rewa huɗ noon tigi de dawla fade taw ok minute ha Cheikh Bashir o gayne heɗade mako maɓɓe on ok minute dawlaji islamiya on fof ino jooɗin de'intini goto ala wiide hay hunde e saare aduna mi jotto mi yitawɗo ha ta hunde ala kam wasina wullugol ɓernde o gelike wallahi ko gonga mo ɓeeno ɓuuri o yangade goy ɓe yangi koɓe jangi defte kono billahi ɗo ɓuuri ɓe hakkil ha yeeso allah mo ɗadarade mo sento makuji mo ɗin ɗo ɗiɗi kono maako wonduɗo e ƴiyal kono maako wonduɗo e haqiqa on yewtu kadi ka allah ha yewti ko hoccitaki e nokka mi sikki noon miɗo felliti karmo kojo ka wawi tesade o ma ka wawi heɓɓitade o ma ka hadis wawi sellude o ka wawi heɓɓitade o ko kalimatullahi subhanahu wa ta'ala julɗo gasata suɓade yeeso ɗin piggi ɗon foppa o gelike tigi mi weltike moƴƴa yewtere nden juuti ko ɓeydugol jarnugol on ɓeyda weltanade on ko gonga aybinoɓe no ɗuuɗi kono si tawi joni ko ɗaɓɓitogol on ɓen e hoore gonga wallahi ɗon hoore gonga ɓuuri ɓen jarnaɓe wolɓe kon ka yewti on ɗon ɗiɗon mari gonga 100%. wonga mon ka jooɗi hittini toɓɓere fi keppi ko pular kadi yewtoɗo si tawi no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko en hakkunde portoɓe ɓe funduno pellet ko ɓornoteriji portoɓe ɓe wattotono anda kono yimɓe ɓen añandi gonga ɓe suɓi fenade kono hay ko ka yewtoɗon kon wonɗo heɓɓitade diina e tawɗo diina ɓen na yaadu wotor yaada mo allah bagori hakkil e mo allah fanni hakkil ɓen na yaadu wotor yaada par ce que 99% hande population aduna on diina kan ko jembi ɓoni yaade jogiiɗo gandal asuli tigi ila ka asuli ha ko tawɗo diina wallahi ɗuuɗa ɓe tori allah yo allah hawrdin e sababa nafowo yo allah ɓeydan on hijabe on yo allah ɓeydan on ɓantalngal sifa ɗi piji si waɗi modi miɗen jarni on miɗen weltani on fitte haalaɓa posowen gon
marɓe hakkilɓe sifa men en faama ɓe mara hakkilɓe yo waɗu wi'i mi nani ma qila ma qala no matirtonno mi jokku hara mi tori Allah yo Allah fewnu o jama andina jama on gonga ɓeydana jama on haqqil sabuna si Allah wasini bani adam haqqilare Allah wasini mo piji ɗin fop wallahi miɗo tawti on miɗo weltani on miɗo du'ani on jarama ko haqiqa selluɗo ken wonga yewdo min mi ala kan mi ala contre hay e goto si programme si yani o gon kan yarten pelet ka yewtoɗo noon ko hakkunde mo ngeno ar ko débat ouvert joɗɗina ar ko ñawoɓe janguɓe dina islam ar ko juridiquement jooɗi billahi kono hettata gonga on gelike tigi mi weltike fotayna seeɗa kami natirɗo en wayrindiri moƴƴa ko jarnugol ɗon andinon ko jokkuɗon ko iɗon e hoore siratal mustaqim iɗon hoore siratal mustaqim wallahi ɗon hoore siratal mustaqim onon toɓɓere kadi wonde très important nde yewtuɗon kala mo yiɗa jonna shahada wonde hunjika ala baha kono sa huntike kamilo anda ka defiri est ce que an koko gandu kon koko gandiɗo ɓe konteteɗa peletara ena gandu ka majjiyankejo par ce que nde gandal ma heɓa nafa ko ɓe anda ko honɗum wonɗa wowrude kono yettagonga mon aduna goɗɗo no jonna shahada wonde mahimo firna alqur'ana e ɗengal fulfulde o jooɗo o yewta haysi ko aya goto ma aya sappo ma haysi ko simore wotere yeeso jamma on fotta ɗum no laaɓi no nani ta pelle ɗum no ko daalu e Allah hani ɗum ɗo eno selli ayeta modi Allah nokki on ñeñal Allah nokki on faamu Allah nokki on gandal wallahi yimɓe no sikka noon gandu ko yeɓuɗo tun defteɓe gorgoro ni woɓɓe gande maɓɓe ɗen Allah bagoreɓe de woni Allah bagoreɓe woni gande maɓɓe ɗen hara Allah nokki ɓe faamu yaajuɗo haɗa si haala nguutu yani Allah yengene sala maɓɓe on ha hewta nokku tata vraiment ɓiye ka karamokojo wawata hano yiide hay ko ɗum Allah hokki on tigi ɗo weltana minan ɗon hulata aybinede ɗon hulata yennede ɗo weltana modi yewtereji dina kala ka yeni mi ƴaway ka live jim écouta ha timmamta pellet ko non mari gonga kono en ɓe giɗa gonga ena tigi miɗa salmina ɓe gurden ana weltanke cen basir ɗo en nani maguji ɗi aray onon kadi wonɓe contre ɗe komin yewti kon ko ɗon ɗo wadde vocal ji kon convaincant ɓay ɗon mari gandal ma ɗon mari karama koɓe ma noddon ɗo ɗo jonni on ɗo antel on kala ko faal ɗon lallandade gonga ko Allah daali ɗo fi annabaɓe feƴƴuɓe ɓen Allah daali waskur janto fil ibadana fi jiyaɓe amen Ibrahim fi annabi Ibrahim wa Ishaq ya annabi Ishaq wa Yaquba ya annabi Yaquba Allah ko non coobiɓe ko ulul aidi wal absar tawi ko ɓe cembe dina dewal tawi ɓe marani ɗum dole kadi noon hari ɓe jogi haqqillaji laaɓuɗi ɓeeɗo haray ko haqqil woni fi fof ɗum kadi noon ko ɗum woni ko woni ko meɗen nande fatawaji boy kadi wondema dey ko pellet wo hakkil go dina wona hakkil koko eggako ko ɗum joni me wonɓe nanirde cela veut dire ko yomen siivuɓe comme des moutons wona yomen gollir haqqille amen ɗen haray ka 627 49 0604 ɗo wawi noddude waɗo lande mon nden ko mbe addi ɗo tammaji 100 000 ko faalaɓe on ɗum ara ko ɓe addi ɗo 100 000 ɓe addi ɗo 100 000 joge on gonga ɗon min ka an wona gonga non ko gonga ma an non ɗum wona gonga an min ka an wona gonga sa jangi nde ɗo a tawa nelaɓen fof ɓe fottuno pourquoi karama koɓɓe ngadi fotta cela veut dire wona kamɓe halfina dina kam ko fena nde ɓe ɗuuɗi e maɓɓe pourquoi hadi karama koɓɓen fotta nde ɗo sa jangi nde nelaɓen fof ko mission goto ɓe fof wi ɓe hawri ɓe fotti ɓe lurra ɓe gusodira mais pourquoi ɓe wiyeten karama koɓen ɓe fotta pour quelle raison e kadi hanki miɗo hawri aya Qur'an mi ndaari mi tawi ɗum ɗo no hulɓini e jakka ko seeduɗen nelaɗo no pottiti en e ɗum Allah no dandini nelaɗo on e o mojoɓe hande ko woni iɗen ka darngal ɓay non Allah wi programme men on koye juuɗe makko woni innal lazina farraqu dinahum wa kanu shi'an Allah wi nelaɗo lasta minhum fi shay Allah martini nelaɗo en e ɗum no ko fi jifu e ɗum a fenade jifu e honnu
na ono wi nelaɗo kadi maki en feccoto awa en feccike awa konko wiɗen on feccoto ɗon Allah wo nelaɗo lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah programme men on no e juuɗe Allah tawi noon goɗɗo no wawi yaltude ɗo famina mi yi goɗɗo no windi addinu sahiha wa salafiya ɗum bonnilan hakki wo dina selluga kan ko salafiya mi anda on to itti ɗum fonta qur'ana ga yurnoɗa ndara Allah wiyama inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam din falan yuqbala min goɗɗo windanama o janga dey kadi wo ko gando janga wiya din as-salafiyya dinu sahih salafiyya dina selluga kan ko salafiyya an a feeti ko paske jama on ɗaynama ha wedditike nde ɗo jama on haadi aka yurnagol leydi hande fof no waɗi hoore mum heɗotoɓe woɓɓe waɗi hoore mum wowloɓe woɓɓe ƴetti noppi mum laggi e heɗago yimɓe kamɓe ɓe fontatande ɓe janga Allah daali afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha walau kana min indi khairillah lawajadu fihi ikhtilafan kasira ko ɗum bandira wonɗo Holland imo wonde yummirawo no mari ɓiɗɗo bajjo on ɓiɗɗo bajjo no sali jombugol jiido ɗum no bonni haqqille yummirawo on ɗaɓɓana nde qur'anare bandirawo men on ɗaɓɓani mo nde ɗo traduction on ka Nerlande o jangi ɗum o jangi ha convaincu moƴƴa ɓayno wiyama dina kan na ɗo wo hendi Bukhari kadi ɗaɓɓutugol hadisaji ɗi wo nini hiɓe himo wengi hadis ɗon décourage mo fes jaɓugol ngol Allah o noddilanɗo ha ko honno gerdata fi on yummirawo qur'ana o fonti o heɓi yaqino falama natude ka dina mais o hawri e hadis goɗa vraiment décourage mo anda mo natay ɗaɓɓite fi dina kan ko nde watta priorité taw nde e kala kadi ko ɗaɓɓitata koko yaadi e nde ko kala ko lundi ko woni ga kon andu wona Allah daali wona nelaɗo maaki wona miiri goɗɗo hankin arabujo no wowla kan kadi on no wimen alqur'ana ko wahayu meɗen jaɓi on maaki kadi hadisaji ɗin ko wahayu kasi joni o liyeyi wi'u qala Allahu e qala rasulullah yalten e ɗum ɓayru fof ko qala Allahu ko Allah wi joni mi torke on wi'ugo qala rasulullah yaltine men e ɗum ƴette fof wattidiron ko alqur'ana wona hunde wotere qala Allah hara ko Allah wi ɓay fof ko wahay Allah ko no wiri o wi joni hadisaji ɗin kadi batteɗi o wowli ɗon hadisaji bi o wi joni ɗo yen wi qala rasulullah wiyen qala Allahu ta'ala la wasiyata liwarisi qala Allahu ta'ala almu'minu alqawiyyu ahabbu ila Allahi min almu'minu ad-da'if qala Allahu ta'ala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi o itten fof pe enelaɗo ɓayren wi fof ko wahayu tutte révélé joni ƴetten fof jonniten Allah les arabes avansude kono miɗo weltani buye maɓɓe par ce que ɓe ala gusude hadis jiɗi ko ɓe wi kono ɗi yaada e alqur'an kanji alqur'an on ɗi poɗodirta si poɗodiri tun hadis on ka ñooge bugete ko on expérience ni fokkiti on yay non ko on to yaltoyta nodde waɗo lande ɗen jamme kisemon on ɗuytay volume on on salminama jawmu ko 100 000 francs ari ɗo poren kum ko ombo hende to kum waɗe commande dobbo kon ko ɓuri e joɗɗinde ɗo ɓay wala noddude waɗo lande ɓay kul sare mo kiña ɓe kiña o salminama nala to yettore Allah afiya no heeɓi ɓeygure awa ɗon mari lande miɗan mari lande seeɗa miɗo heɗiti on allo nam miɗo nande eyo mi anda
ndaari ɗo video oustaz abdallah televile no waɗɗo mapo hanki Naam. vraiment haray min honko sifa ɗi waaji ɗo mi faala ɓe garon ko ɓe ɓeydanayi ɓe gari ga men ɗo ɓe waɗani hen sifa ɗi discours ji e on discours mo ɓen ɗo waɗi hanki ara ko Sherif en ka way Sherif Abdallah televile Sherif Abdallah mi yi ɗum no sakita moƴa wala ko ɗum ɗo sifa ɗi ɗo discours ji mi tan ine hande e waɗata ɗum nande ndi waajuji iye ɓe arduɓe piiji kesi ɗin kamɓe ɗum woltaki lanɗo ko waɗi wonu moƴƴi wo hadisaji no wi ɗum lanɗo wonayo goto wowlan lanɗo hay public wasi tawi ko fo mari droit yawgo yiida e lanɗo wala joni warugol goɗɗo warɗo ronka nangede ɗum no kadi ara yo dagi kal islam kamɓe dey ka maɓɓe ara no dagi nani ok ara wi hedde tata ari ko andintin ko waɗi hewtere ɓen noon de vraiment hinde laba ko sifa ɗi ɗo min noon mi fenantama ɓe naneɓe tata vraiment haare ɓe jenta ɓe wowlata enen min jooɗodi woɓɓe maɓɓe ko ɓe gayni wo ko ƴawgol e gangude sonka yimɓe susa wolde gonga nasi ko shirku mo windi alqur'ana waɗi talkuru ko shirku o mayidi ɗum o naata yiite hule Allah ɗum ɓe gayni wowlalngol lowɓe ɓen susa wowlande jooma dole en gonga no hawniya قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل idarolo qur'ana wowlana en ɗo piiji tawata kamɓe ko wallifagol defte njulo yeeya e faminana ma sa famali ko windi ka defte maɓɓe ton an e aljanna on yiidoyta sakko naton ye harali Allah no kamɓe ɗin piiji pusna ɓaali ɓe jifu ɓe tana sina ko ɓe acciti tawreta ɓe windi talmud e jogi defte façon ngo yata goto ɗo aro walla ma fino famira alqur'an faminama tawata vraiment artira hakkille ma ɗe dalol Allah ngol tappa conscience ma heɓata ɗoɗi tuni haalaji ɗi ala ka landi ñande o defte ndaru maktabji ayinnayi ko ɗum woni diina no yurmi ha enen e yurmi dey ka 627 49 06 04 an wi ɗum Jallo Fuuta. Assalamu alaikum. On banke nalato. Alaikum salam. On banke. Yettore Allah. Alhamdulillah. Ko jam tamme woni. Ay yettu dalla tamme yawnani. Joni ɗo woni seera mi noddita yo. Jamtu? Vocal ne? Ko Elage ɓe Sénégal ɓe? No woniri? Jamtu? Naam. Suka mongo? Awa ko ngoto nani?
awa naam awa nani awa koye ngoto albarka on jarama aray ko fi tumbere nden dow to wodi engagé ɓe fimum e fewjugol acci combien de minutes ɓa ngala noddude waɗol lande ye ay 40 warna no yaawi nani ko fi mo sammilo ko nomi faala o e mecce nden ko Conakry ɓe woni nena woni no awa Conakry kamɓe yoɓata paasi ɗi aray kamɓe yoɓata paasi ɗi addo numéro maɓɓe on ɗo inde quartier on mi winda ka pore on kamɓe to yoɓoyta paasi ɗin pore on kum ɗo ko sammil Conakry min ala toon 5 kilo adde numéro maɓɓe on nodde Assalamu alaikum. Wai ko tawon no ala. Yakuba Diallo. Ko ko mawti ko France ko Yakuba ko nete. Esa barma no no tabe no dula tala mi sina ngari. No de jana suwan so da ma tikade jeno. Bi tawadi do duma parcel. Milan kala do ko ran sino parcel on stay ni do ko bor manati. Yakuba salmitama ara wobbe wadi jungo. Wobbe wadi jungo nani? Raya jarama pullo. Bonjour, bonjour. Voilà, merci Diallo Fouta. Et c'est très bon, hein. Mene melani no adi poto yoga. Melani ha mi foti ke bokum kadi. Weti bimbi a wona free. Wada ya on no moji ko condi ledde ko wallito to cembe reedu ndum harandu wonali reedu yorundu. Jonna kadi dakam me welugol hunduko on appétit moƴƴo itta fatigue général wingi ka bandu jonna cembe ngorgu ngun kadi muradu moƴƴo tellet sa gollitiri a heɓay nafoore ɗum ko sikke wala mi ala ni on onon surtout wonirde Sénégal kala ƴettuɗo golliri yo waɗ vidéo daɓɓum wadda seydi to ayna en ɗaynidir istay ko min toon heɓde nafoore hara mi andi ko fiyam min tum mi ala wolde fimu hande kadi mi jonnitaɓe kono noon ɗon duwa wadde signe addon innon vraiment minen min gollitiri min yiɗi nafoore ɗon duwa wadde ɗum par ce que ɗo ko fi nafoore fo wonde wona fi intention mbuuɗi ɗin tun na intention fi mbuuɗi ɗum tun adde lande mon nden ka 627 49 0604 mbuuɗi ɗe ɗum ɗo waɗa ndobbo amen Conakry kadi contacte men ila men naɓiri toon mi wayri humpodirde jamaji ɗi waɗe hito ka 626 Conakry 0086 00 Saliou Diallo a salminama depuis ka tolorɗa Allah taw haraɗa e jam Allah taw haraɗa mari ɓeygu ɗa mari ɓiɓɓe dépense no heɓade ya rabbi al alamin Tim fangi dol ko jonondo yeri de poto goto ko mi non ko passion tagol possible sona possible kadi passion la mari wona possible kono goddo go hankin kadi mo France don contacti la wo mo adda numéro hendantobe mo Conakry be nabanam no wodi kun sammil on ko junjetedo nyamete yaadudo e landa wonde ida nyama entini toda kiccideje den sida nyamde sai wona sifa system ji wobbe go yarobe cafe jemma bayru dum mojjana cellal yargol cafe jemma jandine bandu nun trop sai do ko nyamete wondu ko landa junja seda etura e nder nyallangal wada junjande wotere continue ko antiga yana yorema amma kunda ko wadugol e buyon sida mari fere mu wada ko yerunte wada e buyon yara wada non ko hawri buyon on wada dum da ko yerun tew yara fop continue stay ala fere buyon wada bira ma lipto antigi antuma yi'ay ko wi'a wada yako
leydi Sénégal ha do Guinée Bissau ko mi andi konko 6000 kunjunjete kun ɗo ɗum ɗo ko 6000 ton oɗo noon ko 15000 sida fala ko ɗiɗo ko 20000 e leydi Sénégal e leydi Guinée Bissau numéro ji ɗi nonno ka hoore vidéo ɗo goy no de waɗo lande kuno ɗo mari ko lando ɗo mi trop malanta ya sigido fulɓe ɓeytima hiwragol ɗo ene goto ma Abdourahmane Diallo jeere malanta kaɓe mbiɗo e battane vidéo ji maɗe ɗo weltol ma ten jallalla ɓeydi hijab e jallal e loyina yiɓe maɓe fof hokka hen battane moƴƴe den ko ɗuɗen kom ten jallo ay wallahi lazim andi kono weltol ma ɗo weltanima foti aray min Allah mari hotel wotere komi tolli a nandano wona ustaji ɓe men ɓe nanden no harmina ɗo keɓiɓen ko honto aya Qur'an ko ɓe yi fi keɓino haala don no harmi ko honto hadisaji nenaɗo ɗi ɓe yi ko windi tan ara keɓino harmi ala yo ɓeddangen noon nonga dela ɗan ɗo ingol ɗum jamaji ɗin regarde ala ka ɓey tan ko manipulation il faut écouter pour savoir mais il faut avoir la connaissance pour écouter encore parce que heɗagol ngol kadi no landi hakkil gollego hakkil wona ko duufe muuɗe koko muuɗire ko duufa koko muuɗire ko duufa tesi mi faami ko kaliti waɗamo ko maaro kaliti waɗamo ko buyon ka ko kaliti ko sawanani ko maaro are ko qualité ɗiɗi oɗa ko 100 000 oɗa ko 200 000 ko qualité ɗiɗi oɗa mo be façon je oɗa ko junjugol tunde yiɗa ñama oɗa noon ko be waɗamo e ɗi condition ji ɗa siko gosi kadi marɗa mboyri a wawi wadde kuyer tew yara surtout si tawi ɗuma on no loyi panni gorgu ngun ça donne avantage ñawde nodde goy ka 627 49 06 04 ndobbo on woɗɗike goy nini men ko heɗotoɗa ɗo heɓa kadi conviction moƴƴo ko ɓe karmokoɓe Palestine heɓɓe nano ɓeɗo tun kamɓe ulama o Palestine ɗen fof maɓɓe sa heɗi keɓe konguɗi maɓɓe ɗin kaka nelaɗo wonno ɗon kamɓe ɓe woni ha joni wallahi jam e kisiyemo on salminama allo e nanno ɗo landal hulɓiningal gaje lui là aussi tu leur parles du Coran, ils te ramènent à la Sunna. Et tu dois comprendre le Coran selon la Sunna. Quelle Sunna? La Sunna dont il parle, c'est la Sunna qui a été dictée par les rabbins, les ex-rabbins, soi-disant devenus musulmans. La Sunna dont il nous parle, c'est les traditions des Perses et des Arabes qui ont inventé des hadiths au nom du prophète en montant sur lui pour nous imposer leurs coutumes, leurs traditions et leur vision de la vie comme eux le voulaient. Ils ont gardé du prophète Ali sallallahu salam quand il te parle de la sunna, la barbe, comment il s'habillait, comment il mangeait. Des us et des coutumes des Arabes, ils veulent nous les imposer à travers la sunna. Alors moi je pose la question, le prophète lui-même, quelle sunna suivait-il? La sunna du messager d'Allah, c'était l'application pratique du Coran. Or, vous êtes contre le Coran. Et vous êtes en train de me parler d'une sunna qui contredit le Coran, qui s'oppose au Coran, qui combat même le Coran. La sunna du prophète, il était honnête. Voilà une sunna. C'était le digne de confiance. Voilà. Allahu Akbar. Pardonnez, il était bon envers tout le monde. Pourquoi vous ne l'appliquez pas, vous, cette sunna? Une prostituée avait donné à boire à un chien, elle est entrée au paradis. Le prophète qui aurait dit ça, certainement, pour un simple... Une prostituée avait donné à boire à un chien, elle est entrée au paradis. Le prophète qui aurait dit ça, certainement, pour un simple geste qui montre que le cœur est bon, Allah peut te pardonner. J'y crois, mais pourquoi vous ne l'appliquez pas? Une femme, parce qu'elle ne porte pas le foulard, vous l'avez envoyée en enfer. Et là, vous parlez d'une prostituée dans votre propre hadith qui a et à boire à un chien, elle va au paradis. J'y crois tous. C'est contradiction, c'est quoi votre sunna? Nous la comprenons. Debbo yeytotoɗo prostitué
hokkori bareru ndu yari Allah accani mo naaji mo aljanna. Mais si goɗɗo waɗal ni kayite on ɗon yara ñande o defa o ñammina bani adam o moƴƴoto e yimɓe ɓe on ɗon o naadimo yite ko ɗum woni on landaɗe. Pas que des contradictions. Leur sunna, mes chers amis, ce n'est pas la sunna du prophète. Ils en sont très très loin. Être honnête, être véridique, être digne de confiance, parler de la plus belle façon, être bon envers les gens. Ça, c'est la sunna du prophète. C'est la sunna du Coran qu'il appliquait lui-même. Ils nous ont imposé des choses complètement étrangères à la religion d'Allah. Je vous donne un exemple. La mixité homme-femme. Même les Arabes, même les Omeyyades, l'empire Omeyyade, les femmes et les hommes étaient mélangés. Les Arabes ne connaissaient pas ce problème de mixité. Pour eux, c'était normal. Les hommes et les femmes ensemble. Qui va nous inventer ce problème? Les Perses, quand ils ont pris le pouvoir sous l'égide des Abbassides. Les Abbassides ont formulé des hadiths pour interdire la mixité. Aujourd'hui, dans une famille, ils sont séparés, les hommes et les femmes. Cousins, cousines, belles-sœurs, beaux-frères, tout est séparé. Qui a inventé ça? C'est même pas les Arabes, hein. Ils n'avaient pas ce problème. Mais les Perses avaient ce problème. Donc on nous l'a imposé. C'est ça leur sunna. Je vous ai donné un seul exemple. Et il y a un tas d'exemples. Quelle sunna voulez-vous que l'on suive? La sunna du messager Mohammed Ali sallallahu salam, elle est mentionnée dans le Coran. Et le prophète n'a fait qu'appliquer le Coran. Il était honnête, il était véridique, il était digne de confiance, il était bon avec les gens, il était pardonneur, il était souriant. Vous n'avez rien de cette sunna-là. Vous n'avez que la sunna des détraqués parmi les Perses et les Arabes qui ont inventé une religion sous l'égide de vos maîtres, les gardiens marchands du temple, qui connaissent la vérité et mentent sur Dieu, mentent sur le prophète et mentent sur cette religion et mentent aux musulmans. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour une autre. Oɗo kadi mo yewta konngudi findi nayɗi ittayde ni ɓe oɗo kadi men o ceernojo palestine واستنكار وباستهجان no findina jama on joni moƴƴa moƴƴa non to ngal landal ndal humpinigal rolingal ɗo arana ɗum heɗi ɗon on ngalɗe oɗo kadi kelli ha الآن بقول للناس أول ما كانت الثورة في ليبيا قالوا إن القذافي أخلعوا بها قلوب الأحزاب والفرق رحمه الله. يوتي أيوة دوانا ده كدافي إن رحمه الله. kambe jombe bude سائل يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم aɗo en kadi ko landal molnangal ni aɗo yeyi ɗum fof italia o landal karmo ko maɓɓe landa wo goɗɗo landi onni miɗo landi ene si goɗɗo jooɗike ɗo o aami ɗo haa fana on feƴƴi few waɓutu on feƴƴi fes hara waɓutu on feƴƴi no joɗɗa ɗo haa fana feƴƴi futuro naata fu hara ko ɗum woni ñaawore on andi o landiɗo ɓay o landike eni mo jooɗike haa waka ko Allah feƴƴi haray ko honno ko tuubirta wo ko ya looto longal haa gayna fiɗɗitoɗa wi'a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul tuuba kadi on probléme ko waɗɗa ɗon hande kadi wonta julɗi e addi hadisaji ɗiɗi dallinori makuji ɗiɗi nela fi ko mo acci julɗi nelaɗo utilise terme taraka ko tertiɗo accutuɗo juulugol ɓuray o ƴetti ɗum o bakkiɗe si a jooɗike ɗo
tawata hande no yetama anda ida moni ni ma imoda subaka tawa waygino awadi hayrede kono ronkere nda wona do Allah do mo fejja few walero julgo ngo feji o say mi ga loto longa fuditora shahada on kadi si wonta jullo e ferdi fiji hawni alhamdulillah suka mabbe ben benabe dami 628 01 30 627 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang kalah jadwal. Ini malah bantu dokter saya. Saya kilo jauh kalau pak konkret mah. Jangan ada satu jores dong. Ada tolong smart. Dalam Tuba, oto tuba yang bola bedoga. On salminama joni adde numéro hendotoɓe ɓen min noddaɓe min tefa ɓe steɓe andi fi tuba on ko hende tuma yiwata laɓe ɗo amma noon kunsitel ha gawal e kundara to ɗum ɗo moto ñande o no woti mi anda noon fi réseau yahugol ɗongol aray noon son addi contact maɓɓe on gasa kamɓe aray mi wawa humbodirde aray no wodi 5 kilo on ko sammil koye ɗiɗi 627 alama nani wala nodduɓe nodde Nah, oke, ini bukan jodoh, mau dimanfaat. Bisa sama orang dan orang ada waktu mau tak kasih balik apa dulu, orang maksud juga untuk tadi lain juga cuma nama dia. dewi si tawi o tigi lo'i pande surtout wona ara ko aɗa mari a heɓi wona 40 e fawde 40 on fawi ko ɓe rerɗini kamɓe ko ya continue waɗa continuité few waɗa kadi kuyer jano so tawi tun a hatti kewre ma amma noon sifame menen pay ko 30 ans tigi tigi aɗa yi oɗo on c'est très efficace juñugol ngol tun moƴƴa amma si tawi ɗuɓɗin to yoti kadi ma si to wali kono yilo ere ɗum on ara yo continue o sanzindira ande so waɗi buyo jango waɗa lipton jango waɗa bira waɗa gosi waɗa mboyri ma kwake ɗuma kwake mene meɗen andi ɗum angola ko kwake me wiyata konto no waɗi waɗe ñaami taw yen ko waɗa Ibrahima Diallo Libya ka wana Libya de ko Tunis 616 on no 216 Tunis na lato Alhamdulillah, nagal keseda. alhamdulillah be ngure Jantung ay dagan ko jama sifat na trip wallahi kolle den wala de modda don den weltani ma fata wala seda. ko hore lawol wondon ka ko dabbere nabiyo No min joni ne bido telirente sanno jamanu kolle de joni fayde se sina fayde si yaadu no jamanu kolle. awa ka gesele kaka honno No men golde ga ka ma mabbe ga ko ka darnugol ka darnugol no jardin tomate ni namakko tudu andi ɗum no mari mbuudi kamenga waɗugol formation ji ɗin ɗo ara hakkille mum nde wonale mbuɗɗin tun nam ara hakkille ɗe wonale salaire on wona e gan e expérience o e technique wona ɗo gollirede ɗon e to heɓa on ɗo joni yafola mbaɓe an no noddudelan ɗo awa waɗu vocal kene mi jaabo baɓe ngan ɗo yande salamu aleykum yettude Allah afiya no heɓi to ko jam tum ɓandu no wawi jam tum en humpitike joom meɗen darde ɓayi ko be men yahaɗo miɗo ka suudu
awa koto mama daraw yehini Allahu akbar. Ni luma tulide maunene kagibla mayre di magasin ji kanyamo do kafe ondo duda no one. Naam. Joni inshallah jam meden yawde ni ambar ko gol don do bo men rewa do men addora meden wow salli Halo nala dong on wadi ji on non Allah sare bi je ko ndiray dum akude yalla ila ta sare bi so do de ma be ya fulawa ko to be non dilam be nyala mo yade kale ko fadde gongol bon o wi dan ko der de woni mo mo so de o jodno be ngari me den kay dan so do o jodo ni ko jodi ko jodi ni o jodi o de kat jiwo janon Mariam mo zak oui yalla haydi no jodi do ko ni kala jabe nani aduna dokoto akoyan no ari kan ko kidiga Fatima Zakaria ko to ame je bay ko man ko goino ga yo ma ko janon don ne bino ga grand frère John on va dire full j'espère que ça va ok ouais mana ko message c'est parce que hari wati no ya ko woni ba debaga donc hay do o di hande wa yu dade ko c'est qui na réseaux sociaux har la na photo vidéo do mi yaade min kala ko mi yeta vidéo ko ay bino fulbe be inna fule nyaabu enen inna fulbe no boni be kan to inna menda fule honno fulbe ben anyi fulbe be so anyi fulbe manen anyi fulbe fulbe be tigi e tamani bol wari mo hadu babi kan mi do gum pasi yeno e bete halo fi min ko modi ko hande alhamdulillah wati ko fotti ko mi joglo ndari ko to labi sako donc hada do foko way virgule ana ko tedo hande pulo nyaawa ka do hinu nyaami kan to 700 milliards yaaje majji fes don non kambe kon be hala be ne be do ko pulo sa ngira dina fi tere don imoli iwe lagi ne foka pulo ala bari do tigi am 1900 so de do ton tere ko fi masa ngero hande ita 1 million d'euros si heba tere umbare adu non ko ya tan ko non sa tirbe lady sin hebi valeur mi sakte ko woni ko niyer ko wonda woni ko somali wonda woni ko dalaba wonda donc jona goddo ay dina fulbe be ekita mani bol wore mo hawa bi kala ko yida goddo ki be na ma ton pulo jokki tun kan hala kan goddo jokki hala ko woni andi si wiama gido fulbe be ala be fama ta sanso honno fanda ko pullo yido hore mum be yido hore mum c'est ça l'essentiel ma do pullo no boni mine ka yidi babi yaali balmi wallo wosi tan ko
parce que ala pour le wiyo docteur wiyo min hande kama walla ma yaya walla ma du ko ta walla ma be walla ay habul ay bila fu be yalla be nyando nyal ay woti no pasi eno ko video do bete alhamdulillah hande vraiment machallah jotike ko ha do ko ba bi nangaji do fop non dekko ni 400 milliards 300 milliards won do de ni jawde joni ay halta fi milliards joni ko euro ba fop na to nyinde pullo ko da be jodi dum man jodi fe piero do ko ina tum pullo no boni fi mo julal fop do to ko gol pade ma do fuddo do gerto ko ndi do remi don haadu man ni wonti goddo no julade no hebode arside mo be daro be na consacre ni de ci kay ha goddo yeya perte kawre legi do ko woni ko sini yawna woni ko brésil woni ko états-unis woni ko mamo goddo yeya ta perte ko yaw yeya soda ara yeya e ba intere no vraiment ara merci weltike haray son dudina ni men video ji do men kadi holna di men fierté pullo ara vraiment be de welti be de encourager kadi voilà parce que min ko biata ko foko ay binabe fulbe ci ko fulbe ben tigi kadi woni ayay do pullo yaay don Arabie Saoudite e ba ton diplôme docteur yagal e jande si ɗum publiama ɗo goto ananda goto nanama fulɓe ɓen wakkili donc ɓe to woni kaari jon wakkili maintenant si jum goto yaltiɗo ka ɓurti ka réseau ji ɓela fulɓe ɓe fof no jimmi nani haalaji fiyalla c'est ça qu'on appelle la feetuɓe noon mi yiɗo 116 personnes ko darta icon d'Afrique ko hombo partage ɗum hombo woli fii ɗum ɓen ɗon lesse a ndaari 99% ko fulɓe mais pourquoi les gens ne partagent pas yimɓe temedere sappo e jeego darta qurana payɓe tun kadi ɓe ɓaali 18 ans jiwɓe worɓe fulɓe ɗum ɗon goto yaltata wowla cooɓa goɗɗo suɓo ɗo ko suɓi wo ko hocci e laawi wo fulɓe joni rewɓe bandiraɓe men kayni bonnude inde bonna inde goto inde maɓɓe bonni fullo no hecci bêtise ji men ɗi bandiraɓe annayon ɗum an ko goɗɗum fanandegol ɗo ko la wonnoɗo goɗɗo kanko chaque fois miyamo semba ɗumaji timmelloji makko ɗi ga hoore gite ɗum ɓe landi ɗum e mumpitaki fimo moƴƴa sewni ɗum no dagi esi dagaki fembugol timmolloji mo ɗin kawre yiɗa ɗum fanandegol ala so nama dama e lesana fata wona seeɗa yarama biya barka fembugol e konno ɗi wiyete français konno yata ɗiɗo ɗo ko mbay ko ɗiɗo mi sañƴini ɗi wondi ka hoore yitere ɗo si tawi fembugol ɗi no moƴƴi ma moƴƴa gareɓe buynadi hande ɓe heefa ɗo ala min noon mi aladi mi aladi ɓe ittan ɗo ha gayna ɓe ƴetta kereyowal ɓe ƴawta haɗa DCW labaki Sama ko bagri ni mai ade mo wala ma ki mi nago mo di ko yobe dete mo de samino ada la numero ma wan la numero ma ko sami après na ma ko mo di wala nandi de ko na ba de sima di ko di ko wala après ni ba da jira wa mo mesu ko jonna ma numero ma ko ngi comme ça voilà ndara do ga sale ngara non bella dai do wonde ben mon ton parce que célibataire on doit ka ƴettude de le kello Samso assalamu alaikum ala to ayura ma ange bengude fo aisatu e bashire mo be fo yuri ke to belenga alhamdulillah ngi jamnan oya wonno dadude lekkelo ko Amerique o hebi fere mum ino arda jonde andina la okay merci ba tay ko cangel ɗum on cangel technologie wodi ɗo wonɓe nabude sikkude noare ko mako nini yehino tawi mi haalnaymo andi no mi peesino ɗa mi naɓi mi anda o naɓima o naɓalta ko kanko ɗo e wonɓe to men jaabodiri kongudi e ɗo waɗi virement o paasi ɗi koko 200 000 ila 0 à 1 kilo ko ɗum waɗi min gerno ha mi heɓi 1 kilo miɗe wuuri gurdam moƴƴam bandiraɓe e biredije men pullo mari ñenjal komɓe jannin fi moƴƴingol biredi asiɓe men to ɓen towo samori to gannoɓe ɗum no woɓɓe woni siforde no nangayno ɓe hokka ɓe nder ton lanni dey
What a command did men jeji